Dobar dan, dobrodošli na kanal Brzi recepti. Recept za danas su oblatne sa čokoladom, pa hajde da pogledamo. Ukuhati pola litra mlijeka i 300 g šećera. Dodajemo 200 g čokolade za kuhanje i 250 g margarina i kuhamo 5 minuta uz miješanje. Skinuti sa plate i dodati 200 g mljevenih oraha i 400 g mljevenog keksa, petit ili plazma, svejedno je. Dobro je izmiješati i ostaviti sa strane da se smjesa malo ohladi. Fil treba da bude mlak. Sada slijedi lakši dio posla, a to je slaganje oblatne. Gotove kore premažemo ravnomjerno filom i preklapamo drugom korom do željene debljine. Prije rezanja moramo pritisnuti oblatnu dozgu, a zato koristite neke teže knjige ili tegle. Kako se ne bi zalijeplo, stavite pek papir na oblatnu. Ostavite 30 minuta da se potpuno ohladi i stegne. I to je sve. Ostaje nam još da uzmemo oštar nož i režemo oblatnu onako kako mi to želimo. Hvala što ste ispratili ovaj recept i vidimo se u sljedećem. Ugodan dan želimo!